ちは、私はミラリナです。ドイツから来まして、お父さんはドイツ人で日本人はお母さんです。今日は、だから和食を作ります。最初はこの味噌スープを食べて、その後はお寿司と、照り焼きチキンとベーコンロール、だからアスパラガスと人参のベーコンロールを作ります。最後はこのいちごのケーキを食べます。よろしくお願いします。Okay, enjoy. I'm sorry it's not much, but yeah, taste of Japanese. Thank you. Okay, so people, when they start eating, they say itadakimasu. And when you're, okay, what? What were you saying? Itadakimasu. Italaki. Uh-huh. いただきます。And that's it. Japanese food. Dobro večer, ja sam Milan, dolazim iz Srbije. Na večeri kod Line je bilo super, hrana je bila izvrsna, atmosfera je bila super, tako da sve pohvale. Dobro večer, ja sam Nikola iz Crne Gore. Noćas je bilo super na večeri, jeli smo japansku hranu, hrana je bila odlična i druženje također. Hvala. Dobro večer, ja sam Nikolina. Danas smo bili na večeri kod Line i pravila nam je tradicionalnu japansku hranu koja je bila veoma ukusna, atmosfera je bila zanimljiva i prijatna.